بجان روجایکی ایلونه جهلا هف پیمانیا وارشوه وکی روجا جیهانی هاتیا قبول کرن یکی ایلونه روجا ایکی یا دویمین شر جیهانه یجی پشتی بلاف بونا ایکتیا سوویت بسر چند ولاتان ایدید یکی ایلونه دا پیروزباهی لسوویت نای نکرن ولاتین سوویت جاران جینا نکرن لترکیه و قبرص ترکیه اف پیروزباهی مانه و کردین باکوری کردستان جی با آرمانجا کو گرانیه بدن آشتیه و روژه قبول دکن و پیروز دکن. روژا ناف دولتیا آشتیه هند زانن 21 ایلونه و مه آنکو زدتر اف روژه وکی روژا آشتیه دهتا قبول کرن کو بنگه خوش روژا دست بکرنا جوینن جواتا گشتیان تیوین یک بوی ورگرتیه. افجا افروکا روژا آشتیه لترکیه باکوری کردستانه لسروی روژه و دوی قونا غدا کو بحثا پروسه که آشتی و چاره سریه و دامزراندنا کمیسیون جی پیک هاتیه الپرلمان ترکیه و قراره دست به پنگاوین یاسایی بو وی پروسه بهتا کرن. لسر وی پرسه و آستانگین وی پروسه جه دکتور نزیر آکیه شیلمن اکادمیسیانو بسپور پیوندی ناف دولتی جه کنیای ده پرسم. دکتور نزیر تو بخیرات یا کردستان بیستو چار. یالک سپاس سر چاوین من. هند زانن کو ترکیه لپیشیا پروسه که نزانم ناو پروسه آشتیه یانجی پروسه چکدانانه یانجی پروسه ترکیه به ترور هرچی بلا ببه لیاف آستانگین هن دهلن ترکیه بگهیتا آشتیه که ماینده بله وکون زان و پیوجوی اونیزی سالکی دست بکریه الان میزنن ج کمیسیونه کی ونظام كوميسيونك البرلمان هاتا واكرن السيرفي داخفن وكيدي وكي اعلان كنا بك ودس تشيكا برداج ولو بيفت تقاوي براستين هات نافشتن وكيدي لناف قلدجي هو قاسي هيفي مزنجين يا براستي تشما تنكي قوتني امی بیشتر سیاست مداره یه رهبری ترکیه گوتنی و نهات نگوارد. نوزانن اف پیوجوی عاشقیه بهتر بگوتنا عاشقیه دست پید کنی. یعنی گرک یک زمانی خوب گوهرینی. وقتی دبی امی عاشقیه بکن زمانی و زمانی شربی افت کشی جوا باور نکه و هنجی عسلی تشتکی نکن حتی اون عاشقیه نکن قو ناشتي بكن والنكار بحث الشر بكن بحث الشر بكن والنكار ناشتي بكن تمام جولو با هيفيا قل كيم كرنا هيفي ضعيف كرنا هيفي نهل اشتنايا براستي چمكي كسكيج آلي حكومته قدركت هر وقتي يعني جارنا مبيجن جارنا سركومار اردوغان تشنولو ايرانيد بيجي روجا كدي تشتكي دي تنا قوتن هناك حكومة تعويرها جبلا ولو اف قوتن ولو امي بيجن هيفيا قل كيمت كي تمام لسر بنجي هيفيا اخفتناتا اف قوتن هيفيين قل كيم دكان شري باش اشتيا خراب نينا لي تعريف آشتیه جلای دستهالات و کردان چیه؟ حتی نو که نزلاله کو تعریف دستهالات جبو آشتیه چیه؟ براستی جی تنه بیدن کرنا چکان هلانا تروره یانجی آشتیه که ماینده کل پیوه مافین بنگهین ملته که 30 میلیونی لی ولاتی بدن زمانه چانده هنره قبول کرنا نتوه کیه؟ بله یعنی زمان وزانن گالتونگ عاشتية د تخليتي عاشتية هنا يا عاشتية أريني و عاشتية نيني عاشتية وقتي قوش شر نبي أو عاشتية كنيني عاشتية كزعيفة يعني عاشتية بيتلنا بدولتها عاشتية أريني أوها گو مافی مروفا آزادی دموکراسی پیش وچویا عدالت پیش وچویا التركي امی بیجنها کرد چت خوازن يعني قليما قلت هذا چت خوازن يا بيشي گرك زماني كردي بزماني فرمي بزماني كردي المكتبة و اللي امی بیجن الناف نویسی حکومتی وری بلاف کرن وکی دی
گەرەکە هونەر و ئەدەبیاتە کووردا ئانی زۆرداریە سەر وێ وەرێ ڕاکردن و تەمامەن ئازادی ببێ ئەڤناکی ئەمێ بێژن شەرت شروتی یەکێ ماسینە یعنی نهات الدنیا کودری مێزێن ئەف قەوختە پێڤژوێ ئاشتی چێ دبن ئەف تەف تێ ناڤاکردن یعنی ترکی یا براستی وەنها مەسەلە وە گوتنەی مەمەد و چوم ژی دانە سەر نوچنەی خۆ لێ بەلێ مەمەد و چوم چی فێم دکەی ژانیش ئاشتیە یعنی خوێندنەکەوی سەروێ نینە سەر ئاشتی نینە سەر دیسپلینە شەر نینە مەمەد و چوم حقوق خوێندیە ئەمە سەر هەمێک تشتی داخڵێ تمام بەلاولم معنا گوتنەوی گەلێک نینە یا براستی باشە هێژایە نەزیر مەسەلا ئەم بێژن ئالیەکێ تەمام پرسا چەکان چارەسەر بوو لێ پرسا کورد چارەسەر نەبوو لێ چ ببە ji ber ku hûn dizanin pekekê li ser kîş armancê û kîş bingehê hate damezrandin her çi qas paşî wê armanca xwe guhertibe em wê jî bibîr bînin بلێ نامەسل سریلانکا میناکە وەکەvê heye ji we re bêjim Srîlanka sala 2009 da pilingê Tamîla anî şer winda kirin ê weke gelek cara li hingî ji dinyayê ji Tirkî jî digotin mînaka Srîlanka em wilo bikin lê belê piştre çibû komisyona mafê mirova ya yekbûyiya neteva got divê ev yekbûyiya neteva müdaxeleyê Srîlanka bike çima Srîlanka hurmeta mafê mirova nagirê gelek zulmê li Tamîl xelkê Tamîl dike û mecbûr bûn wa jî çi bû hinek reform kirin hinek dustûra xwe guhertin qanûna nû derxistin û weke aşitîkek pêvejûka aşitî nû dest pê kirin yanî em ê bêjin wextê şer xilas bû ev ne aşitiye mana wî ne aşitiye aşitî çi ye divê demokrasî mafê mirova û edalet wêrê ava kirin باشە هێژای نەزیر تەمام هێژای نەزیر ئەم دزانن ئالیەکێ گرنگێ پرۆسەی ڕۆژاوای کوردستانی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریەیە تورکیا دخوازیتن هەسەدێ چەکێن خۆ ڕادستی شامێ بکەتن هەوەژی بویێرێن لەبەر ئاوێ و بویێرێن لە سوێدای دیتن کو باوەری بوو کوردان نەهشت لە سەردەمێ وێ دەسەڵاتە نوکە یا شامێ بڕعیاتە تورکیا ممکنە نەڕینا خۆ هەمبەری هەسەدێ بگۆهڕیتن پێشتر ژی بەحسا ڕۆنشتنەکێ دنا مەزلوم عەبدی و هاکان فیدانژی دهاتەکردن بڕعیاتە ممکنە تورکیا divê demêda ku pirose li Bakur û Rojavayê Kurdistanê tu bixwazî nexwazî girêdayî heve mumkin e hewîsta Tirkiye bihête guhartin beramberî Hesedê vê davê gotina Tirkî gotina em ê bêjin li hemberê Hesedê hemû ya dîplomasiyê ya birastî wekî dî Tirkî bê îzna Amerîka nikarê tiştekî li wir bike belê belkî alîkariya em ê bêjin ya colanî û çeteyî wa bike lê belê ew bi xwe nikarê herî bikeve werde çimkî ev nakin ha çi dike Tirkî dibe kam çi ji wê dirê bistênin ew jî ji me re kar e dibêje ya birastî ser wê disekinin çimkî çita got niha Tirkî dibêje û li gora çita gol Sûrî dibe ne tiştekî rast e û ne li gora ewkiyan li hevdû nayê çima li Sûriya mêzinin ne şer heye li Sûrî aştî nîne li Sûrî demokrasî nîne li Sûrî hê hikûmet nîne yanî ev wextê şer dest pê kirive ev 15 salin Kurd li wê derê xwe diparêzin هذا بين هذا الشيء خبر أم نشتكي عقل يعني نشتكي راسيونال أم نشتكي أخلاقية جي يعني تكسي في قبول ناكل كرجي في قبول ناكل و أمي بالدنيا جي في قبول ناكي شكو وديت السويدة وديت الهرمة علوية بتشجوا كرن شكو تشكيوان شكو ضعيف بون أفناكي نه حكومة أفناكي نه دولة يا فتشتنا يعني جريك في ناس بك تركي يعني تركي الفيدري وقتی وقت گویی لهمبرا کرد سوری سیاست خود نگوهرین الفيدري جیوی گلک پس گلک آوی بینیا براستی یعنی اف پیوژون نج بوی کرد ترکی تنیا
gereka Tirkî nikarî bezê bi Kurdê Tirkî re aşitiyê kim û azê bi Kurdê Sûrî re şer kim. Ti kes vê qebûl nake ya rastî. باش بهیویما کو روجواره به همان چاوی کو ترکیه تماشای باشوری کردستان کرد به همان چاوی تماشای روجاوای کردستان جیب کش بر کو برای حکومت ترکیه هریما کردستان جی وکه که شدید ل آنها جیران هری باش امن و تکلیجی هری باشن لسراستن جدا بوه هیویه گلکس ویجی اد به ترکی ویجی فهم که روج کی بله باش زعف بردوام جنا که بلکه دی 3 ساله اف هول وی حالوی گوهرتن لانها و فهم نکن مالسف بیجی بله گلکس پاسیاتت کم هجا دکتر نظیر آکی شیلمن اکادمیسیان و بسپور پیوندی ناو دولتی جه کانیا هر هبی